Bamwe mu bantu aba batugira ngo batandikire kubatahira mu itumbi kandi no bagira ngo abari kubatahira nibija bebembirwe abarwebembere mpunjo muri Nakivale biza basanga ryamere bayikambantere mboko bante kampingo batera mukade mboko n'abana be bari umunju bona babahinda babatwara hero amapici bagasohoza ibintu byo nababitwara neje nje zimbe nayi hari yabiri zona bazitwara ngwe ntigo mu government akwerize kanyo banko atabantera kubahiza abamwe kubabana bantera abandi bazo mu kishenge cyo mwana bamukwata bamutera bamutame mpingu bamutora bamutomu ruguta habe hariyo kabarangaribiri bamukomeramo empingu. Kampu ya Nakivale niturwamo Abanya-Uganda emitwaro 3 hamwe na n'impunje ziri kurenga emitwaro 10 bita Abanya-Uganda nibagera ngo nibabonabonesa okutanaho n'impunji okuzira okutwazibwa bene waza kutandika otikombe ko banza gendo gambe nawe ojya kanta ko wamuherezayo wamara kamuhereza na bende bituga wamara kamuheza abindi bona no wakunyegera arwo mu center abantu bona bombekire kimwe kare nempunje okusinga munonga ne babasinje okwakine babasinje okombeka konkito ko kujya kuwatandika mbwene bashemeye kubana bashenyeje enjo uko iwo kuwajya ko munyamahurire bakareka ziyenjo ziri permanent kandi bo bari empunje bari no bazombeka impunje zo ziri hagati nibazurunda kantu kamwe konkati kurugirana bari bana ba commandant babahereze bibanja ahandi hati ibyabataka babibahereza barugo mu kampu hati batura hina bataka kandi bakimara again bagarika babiguza bataka hato mutaka kibanayombeka agaruka amushengera kombe kenju awumu ya permanent mbwene nabakushaba miliyoni 3 ibiri deni ezenju nkeje yo kurebege yebitakeje yo no hikire kuba nohereza emitwaro 85 kebi deni ubusir kubur nuwo kureba nkeke kibakoreke dushikirire hirare ahimbise bwa hasumo omwe mu bari kugambwaho kubano babonabonesa Abanya-Uganda abari kutura mu kampu ya Nakivale nukwe kutugira ngo we tari kwicerizibwa okugamba hanshongeji kuyaho ikintu basakora can give you a number of someone you can ask. We made an operation when people started accusing us, our bosses, we made an operation. We have a set of people here. Who are you? Instructions from our bosses. Proceeding by what? By force. Amakuru agagasha kwa Ruth Nuwamanya.